Hello everyone. Yes, We are so happy to have this chance once again to listen the word of God. Before we share the word of God, I would like to pray. Our Father God, we thank you for this time. Father, we see how you always take care of our hearts. We are people who cannot bring joy and happiness in our hearts. We are people who cannot live spiritual life very well. So for us to live the true spiritual life is not based on our knowledge but based on the true word of God. So that's why we pray, asking your grace so that we can value the word of God. So in the name of Jesus, we pray everything. Amen. Amen. So today we are sharing from the book of Matthew, chapter 3, from verse 4. Yes, Matthew chapter 3, from verse 4. Now John himself was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him. And were baptized by him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of Pharisees and the Sadducees coming to him baptized to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" Therefore bear fruits worthy of repentance. And do not think to say to yourselves, "We have Abraham as our father," for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Yes, when we see spiritual life people live today is trying to be loyal to God. They try to be humble even in everything they do. Because they think that God is watching over them in each and every moment. So that's why even if they make a mistake, they feel sad, so sad in their hearts that they are not supposed to live like that. So they try to memorize some verses from the Bible. Yeah, they partake the work of God diligently. So I don't say that this is bad, because praying to God is good. This is the life of Christian. The true Christian should give offering, tithe. They have to sacrifice themselves to serve the gospel. So
that is true, that is nice. ibyo ni ukuri kandi ni byiza. So, but when people they are living such kind of life, ariko mu gihe abantu baba ubuzima nk'ubu, they think that this is the godly life, this is how God can accept us. baba batekereza ko ubwo ari bwo buzima bwo kubaha Imana kandi ariyo nzira yatuma Imana ibemera. On the other hand, they think urundi ruhande baba batekereza ko if we don't live like this, God cannot accept us. turamutse tunyuranyije n'iyi nzira Imana ntiyatwemera. So this is how people think, because they think God accepts them based on what they do and based on what kind of life they live. uko niko abantu batekereza ko baba bibwira ngo Imana ibemera kubera ibyo baba bakoze. So the reason why people think like this igituma abantu batekereza gutyo is because they have never realized what the Bible speaks clearly. nuko baba bataratahura ibivugwa na Bibiliya neza. So they have never realized their true image. ntibigeze bamenya ishusho yabo y'ukuri iyo ariyo. So if they understand clearly the heart of God through the Bible, iyo baza kumenya neza umutima w'Imana muri Bibiliya, there is no one who can say that based on my life God will account me as righteous or as a true Christian. nta n'umwe barakuvuga ati ngendeye ku mirimo yanjye Imana izangira umukiranutsi cyangwa izanyita umukiranutsi. Because when we consider ourselves to be something before God, kubera ko iyo twifashe nk'aho ari icyo turi cy'imbere y'Imana, so we try to consider everything we do as if God will see that for us. We will see that before He accepts us. ni nacyo gihe dutekereza ko ibyo dukora ari ibyo Imana izitaho mbere y'uko twakira. So, but if we live such kind of life, nyamara mu gihe tubaho ubuzima nk'ubwo, so we can think about it. tubitekerejeho, So where Jesus will be. ese Yesu ubwo waba ari he? So if I stand before God by myself, nimba mpagaze imbere y'Imana ku bwanjye, where Jesus will stand. Yesu azahagarara he? Because the reason why we believe in Jesus, ubundi igituma twizera Yesu, it is because Jesus is the one to stand before God instead in our stead. nuko Yesu ariwe guhagarara imbere y'Imana ku bwacu kuba twebwe. So the people who lived by faith in the beginning, they knew this very well. ababaye kubwo kwizera kuva kera ibi bari babizi neza. They knew their position, their true position before God. bari bazi aho bagomba guhagarara kuri imbere y'Imana. So this book of Matthew we read. mu gitabo cya Matayo twasomye, So in this chapter 3, Bible talks about before Jesus came. ibice bitatu birivuga mbere y'uko Yesu aza. So before Jesus came, John baptism came. mbere ya Yesu aje Yohana umubatiza. So when we see the ministry of John Baptist, irebye umurimo w'Imana Yohana umubatiza yakoze, yes, was baptizing people, yari arimo abatiza abantu, but this was not salvation. ariko akusa agakiza yabahaga. So this baptism is called the baptism of repentance. umubatizo wa Yohana wiswe umubatizo wo kwihana. So actually, John Baptist, he came to make people to be revealed their true image before God. Yohana umubatiza yaraje kugira ngo atume abantu ishusho yabo y'ukuri ijya ku karubanda. So because people they used to live the loyal life with loyalty before God, abantu bajyaga bagerageza kuba bigira nk'imfura imbere y'Imana, to think that they are the sons of Abraham, bagatekereza twebwe turi abana ba Aburahamu, think that they are children of God, turi abana b'Imana, think that they are okay, they are fine. ati rwose nta kibazo dufite. So they have a privilege before God because they come from Abraham. bakaba twebwe turi abatoni ku Mana ko turi abana ba Aburahamu. So this is what they are thinking. ibi nibyo bajyaga batekereza. We consider the law of Moses. ati twe twubaha n'amategeko ya Mose. This is how they used to think. uku niko bitekerezaga. But what did John Baptist do? ariko se Yohana umubatiza yakoze iki? So he told them, yarababwiye ati don't think like this. ntimugatekereze mutyo, We are the children of Abraham. ngo turi abana ba Aburahamu, We are the sons of God. ngo turi abana b'Imana. Stop saying like this. muhagarike kuvuga ibintu Instead nk'ibyo. of saying that you are the sons of Abraham, aho kuvuga ko muri abana ba Aburahamu, you are
John Baptist told them, you have the brood of vipers. abantu batiza aravuga ati mwebwe ntacyo muri cyo uretse kuba muri abana b'inshira. So in your mind, you think that you are the children of Abraham. mu myumvire mwibwira ko muri abana b'Aburahamu. But this is your mind. ariko ibyo ni ibyiyumviro This byanyu, is your thoughts. ni ibitekerezo byanyu. But clearly, surely you are the brood of vipers. ariko icy'ukuri ni uko muri abana b'inshira. So God wants to save you from there. Imana ishaka kudukiriza aho ngaho. That is your true image. kuko iyo niyo shusho yawe, That is your true position before God. aho niho uhagaze imbere y'Imana. But people have come in the position to think that, based on our life, based on our background, based on what we do, we are the children of God. ariko abantu bavuye mu mwanya wabo batangira kuvuga ko bashingiye ku byo bakora ari byo bibagira abana So b'Imana. even though people, they live loyalty before God, nubwo abantu baba ubuzima ari imfura mu maso when you check y'Imana, exactly in their hearts, iyo ugenze mu mitima yabo, they live with their thoughts, not the word of God. usanga icyo babana nacyo ari ibitekerezo byabo atari ijambo They say ry'Imana. that the children of God, bavuga ko ari abana b'Imana, but you cannot find any single word of God in their hearts. ariko wajya kureba ugasanga na jambo na rimwe riba mu mitima Because in their yabo. hearts they are condemning themselves. mu mitima yabo bicira urubanza They are saying rw'icyaha, that we are sinner day by day. bahora bavuga ko ari abanyabyaha iteka, They have no hope. nta byiringiro bagira. But outwardly they are the children of God. ku bigaragara bose ni abana b'Imana, How can the children of God live without hope? ariko se abana b'Imana babaho nta byiringiro How gute? can the children of God live with sin? ese umwana w'Imana yabaho n'icyaha ate? How can the children of God live with the condemnation in their hearts? yabaho yicira urubanza mu mutima we gute? So if we think clear about this issue, this is impossible. turamutse dutekereje ku iki kintu neza, ibyo ntibishoboka. Outwardly they are the children of God. nibyo ku bigaragara n'abana b'Imana, Inwardly they are not the children of God. ariko muri b'imbere ntabwo ari abana b'Imana. Outwardly they obey God. ku bigaragara inyuma bubaha Imana, Outwardly they believe in God. ku bigaragara bizera Imana, But in their hearts they despise God so much. ariko mu mitima yabo basuzugura Imana cyane. So they don't know this. ntabwo ibyo babizi. But when you try to make people understand this, they don't want to listen. ariko iyo ufasha abantu ngo bumve iki kintu ntibashaka kumva. So one day I read the book of 2 Samuel chapter 18. nsubwe nasoma ibwaka rwa Samweli ibice 18. Actually, it is the story we found in that chapter. iyi ni inkuru dusanga muri icyo gice. It is a story of Absalom, the death of Absalom. ivuga ku rupfu rw'umwana witwa Absalomu. When you read this chapter, you can see that Joab himself, he killed Absalom. iyo dusomye biriya tubona ko Yowabu ari we wishe Absalomu. But what was the heart of David? ase mu mutima wa Dawidi yashakaga iki? David didn't want Absalom to die. Dawidi ntiyigeze yifuza ko Absalomu umwana we yapfa. Even though according to the performance of Absalom, he was evil guy. nubwo ibyo Absalomu yari yakoze byamugeraga umwana mubi cyane, Because he attempted to kill his father David. yageragezaga kwica se Dawidi. David ran away. Dawidi aramuhunga, Even he followed him so that he can try to find everywhere David is hidden. yewe yaramukurikiye ngo ashakishe aho Dawidi yihishe amwice. But we can see finally Absalom didn't kill David because he became a neighbor, but when the servants of David went to fight with Israel, Absalom was able to die. ariko tubona ko amaherezo Absalomu atabashije kwica Dawidi, ahubwo ubwo bamusubiranaga inyuma Absalomu yaje kwicwa. So when David sent his servant to fight Israel, ubwo Dawidi yoherezaga abantu kugira ngo bajye kurwana. so David told his commanders that, please deal gently to my son Absalom. Dawidi yabwiye abagabo b'ingabo ati ndabinginze mwite ko umuhungu Absalomu ndimumwice. So even Joab, he heard of it. Yowabu yarabyumvise, All the servants of David heard of it. abagaragu ba Dawidi bose barabyumvise, So they went to the battle. bagiye ku rugamba. So when they were fighting, barwanaga, so Joab was able to kill Absalom. Yowabu yaje kwica Absalomu.
How was the life of Joab before David? ese ubuzima bwa yowabu bwari bumeze gute imbere ya Joab dawidi? was so humble before David. yowabu yajyaga yicisha bugufi imbere ya He dawidi. was a very hard-working man to David. yari umuntu ukora cyane mu maso ya He dawidi. was obedient to David. yajyaga yumvira dawidi. So it seems that he was submissive to David. byasaga naho ari umuntu ugandukira dawidi. But at the last moment, ariko ku munota wa nyuma he killed Absalom. yaje kwica abusalomu. So you may just pass by when you read this story. igihe usoma iyi nkuru ushobora kuyinyuraho gusa. But when I was reading this story, I was able to realize something. ariko ubwo nasomaga iyi nkuru hari ikintu naje gutahura. So why Joab killed Absalom? kuki yowabu yishe abusalomu? It's because Joab was living with his own judgment towards Absalom. yowabu yajyaga abana no guca imanza kwe acira urubanza abusalomu. David said Absalom should not die. dawidi yavuze ngo abusalomu ntagomba gupfa. I don't understand this. ibyo ntabwo mbyumva. How can we save? How can we spare Absalom? ni gute twarokora abusalomu? I don't understand what David tries to say. ntabwo numva icyo dawidi agerageza kuvuga. We spare Absalom? ese koko turokora abusalomu? So does David understand clearly who is Absalom? ese dawidi yumva neza abusalomu uwo ari we? So all these tragedies is because of Absalom. aya makuba yose turi gucamo yatewe na So abusalomu. then how can we save Absalom? ese tumukize gute? So he's very evil. ni umuntu mubi cyane. He's supposed to die. agomba gupfa. He committed unforgettable sin. icyaha yakoze rwose si cyo kubabarira. But David is saying he saved his son. ariko dawidi yari yavuze ati munyirize umwana. Maybe it's because of his son. bishobora ko ari uko ari umwana we. But to me, I don't understand. ariko ibyo avuga simbyumva. The judgment of David is beyond my mind. urubanza rwa dawidi rwose rurandenze. The judgment of David towards Absalom ibyo dawidi atekereza kuri abusalomu is not fair. ntabwo rwose ari ukuri. So I will kill him. ndamwica. So at the last moment, ku munota wa nyuma Joab applied his own judgment. yowabu yashyize mu ngiro ibyo yatekerezaga no guca He urubanza. despised David. yasuzuguye dawidi. So he despised the message of David. yasuzuguye ubutumwa dawidi yari yabahaye. When I thought about it deeply, ubwo nabitekerezagaho I came to realize, naje gutahura. this is how we live spiritual life before God. ni dore uko tuba ubuzima bw'umwuka imbere y'imana. When we are in the church, it seems that we believe in God. iyo turi mu itorero bisa naho twizera imana. When we are worshiping and praising, it seems that we are living the godly life. iyo turamya tunahimbaza bisa naho tuba ubuzima twubaha imana. So when we are praying sincerely, it seems that we are submissive to God. iyo turiho dusenga n'umutima ukomeje bisa naho twaciye bugufi imbere y'imana. Many people at the last moment they choose to follow their thoughts. ariko abantu benshi mu gihe cyo gufata umwanzuro usanga bahitamo gukurikira ibitekerezo byabo. When they see according to their eyes, they judge. iyo bakoresheje amaso yabo baca imanza. But also when God sees them, He judges. ariko imana nayo bareba hari urubanza ica. Many people, instead of following the judgment of God, they follow their own judgment. none abantu benshi bakurikira iby'urubanza rw'imana bakurikira iby'imanza baca. So Bible says how Jesus was crucified on the cross because of our sin. bivuga ko yesu yabambwe ku musaraba kubera ibyaha byacu. Actually, based on this fact, the judgment of God is people are righteous. tugendeye ko kuri rero umwanzuro w'imana uvuga ko twese turi abakiranutsi. So people, they worship, they praise, they do the work of God. abantu bashobora koko kuyiramya no kuyihimbaza. But when it comes on this issue of forgiveness of sin, ariko iyo igeze ku kibazo cyo kwakira imbabazi z'ibyaha, people they pursue to follow their thoughts. abantu bahitamo kwikurikirira ibitekerezo byabo. How can we say that we are righteous? ese ubwo twavuga ko turi abakiranutsi gute? We are sinners. natwe turi But abanyabyaha. what is the judgment of God towards us? arese imana yaciriwe urubanza. We are righteous. turi abakiranutsi. We are holy. turi abera. Let's read the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 19. mureke dusoma abikorino ba kabiri ibice bitanu umurongo wa 19.
2 Corinthians chapter 5 verse 19 says, rwa kabiri rw'abakorinto ibice 5 umurongo wa 19. that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabara ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. So, what is the word of God says? Ese ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? So, does God impute sin on you? Ese Imana koko igikubaraho ibyaha? No, according to the word of God, ugendeye ku ijambo ry'Imana, God does not impute sin on you. Imana ntabwo igikubaraho ibyaha. Why? Kubera iki? Listen. Tega amatwi. That is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Kuko muri Kristo hari Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. God does not impute sin on us. Imana ntabwo itubaraho ibyaha byacu. So not only here, when we read the book of Hebrews chapter 10 verse 10, you can read some verses in the Bible. So Bible says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. ngo icumuravuga ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije. So what does it mean? We are sanctified. We are washed. So if you are sanctified, we are holy. If you are holy, this is from God, not from you. The judgment of God towards everyone is His own holiness on every people. We are holy before Him. This is the right judgment of God towards everyone. Though people they say they believe in God, though people they say they live godly life, though they worship, they praise, they give offering, they partake the work of God, though it seems that they are submissive to God, when it comes to the issue of forgiveness of sin, rather than following the word of God, the judgment of God, they follow their thoughts. Yes, I'm Christian. Yes, I do the work of God. I worship, I praise. I'm a pastor, I'm an evangelist. But I cannot say that I'm righteous as God is. But what does God say? You are righteous. God does not impute sin on you. You are sanctified. It means you have no blemish before God. But people, instead of following this judgment of God, they follow their own judgment. So David had his judgment was Absalom. But we can see also Joab had his own judgment toward Absalom. But what was the right judgment? The true judgment was the judgment of David. No, yes, Absalom, he did evil things. He caused troubles so much. But Absalom is not supposed to die. Absalom, you save my son, Absalom. This was the judgment of David.
Because David was having the heart of God, not the heart of human being. kubera ko dawidi yabanaga n'umutima w'imana utari uw'abantu. But Joab, with the heart of man, he judged Absalom. ariko yowabu n'umutima we wa kimuntu yatangiye gucira urubanza abusalomu. Absalom did evil things. ati abusalomu yakoze amabi. Absalom, today you die, you will die. ati rero abusalomu uyu munsi ugomba gupfa. There is nothing which will save you. nta kindi kintu cyakurokora. Nothing which can hold me not kill you. nta n'icyambuza kukwica. So he applied his own judgment. He killed Absalom. yashyize mu bikorwa ibitekerezo bye yica abusalomu. So he became unable to bend his heart and to come on the side of David. ntabwo yabashije kumena umutima we ngo awugonde ashyikire dawidi. So this is how Absalom was died. uku niko abusalomu yishwe. So David was so much sorrowful. icyo gihe dawidi yagize agahinda kenshi. My son Absalom. aravuga ati mwana wanjye abusalomu. Oh my son Absalom. abusalomu mwana wanjye. Why I am not the one who died? ese kuki atari jye wabishe. So actually David was so much grieved in his heart. dawidi yari afite agahinda kenshi mu mutima we. So this is how Joab caused the troubles in the heart of David. uku niko yowabu yateje amakuba mu mutima wa dawidi. Because he could judge everything according to his eyes. bitewe n'uko yaciye urubanza rw'ibintu byose uko abireba. So this was the life of Joab. ubu nibwo bwabaye ubuzima bwa yowabu. So outwardly he was submissive to David. bigaragara inyuma yari umuntu wicisha bugufi imbere ya dawidi. Finally he followed his thoughts. ariko amaherezo yakurikiye ibitekerezo bye. Though many people they seems to believe in God, they seems to be obedient to God. nubwo abantu benshi bisa naho bubaha imana ndetse bayigandukira. Finally they follow their thoughts. They choose their thoughts rather than the word of God. amaherezo bahitamo gukurikira ibitekerezo byabo gukurikira ijambo But ry'imana. frankly speaking, ariko tubwizanyije ukuri, though the word of God may be beyond our thoughts, nubwo ijambo ry'imana ryaba riruta ibitekerezo byacu kure, if it is the word of God, we have to receive it as it is. kubera ko ari ijambo ry'imana tugomba kuryemera ukuri. Though we don't understand, no mu gihe tutabyumva, because it is beyond our understanding, bitewe n'uko rirusha kure imyumvire yacu. since it is the word of God, we have to receive it. kuva ari ijambo ry'imana tuba tugomba kuryakira. The judgment of God was beyond the understanding of Joab. urubanza rw'imana rwarengaga cyane imyumvire ya yowabu. The judgment of David was beyond the thoughts of Joab. urubanza rw'imana rwari rurenze imyumvire ya The yowabu. judgment of David. ndetse no guca imanza kwa dawidi The judgment of David was beyond the understanding of Joab. kwari kurenze rwose imyumvire ya yowabu. So this is the reason why when Joab tried to understand David, he failed to understand him. iki nicyo cyatumye ubwo yowabu ageragezaga kumva ibya dawidi yarananiwe kubyumva. So the Joab would say, yes, I don't understand. yowabu yashaka kuvuga ati rwose ibi simbyumva, But since David is my master, ariko ko dawidi ariwe databuja, let me follow his judgment. reka nkurikire urubanza So rwe. from there he could have told everyone, please don't touch Absalom. kuva icyo gihe yashoboraga kubwira buri wese ati rwose ntiyagire ukora kuri Even abusalomu, though it is different from his heart. nubwo byari bitandukanye n'umutima But we. by receiving the heart of David, he was the one to save Absalom. iyo yakira umutima w'imana yari kubasha gukiza abusalomu. So please, let's receive the heart of God as it is. ndabasabye mureke twakire umutima w'imana nk'ukuri. You see me every day. jya mumbona buri gihe. You find the evil thoughts arising in your heart every day. ujya ugerageza gushakisha ibitekerezo bibi bikuzamukamo buri munsi. So when you saw those kind of things, you don't understand how God calls you righteous. ese ibyo iyo ubibonye ese wabasha kumva uburyo imana ifite umukiranutsi. So though you don't understand how God calls you righteous, nyamara nubwo waba utumva uburyo imana ifite umukiranutsi, receive his judgment. ujye wemera. Don't try to understand because it cannot fit your thoughts. ujya wemera urubanza rw'imana kuko rutahuza n'ibitekerezo byawe. Receive it and come on the side of God.
ujye wemera gushuka ibitekerezo byawe ujye mu ruhande rw'ijambo So ry'Imana. this is how you will become righteous as God is. uko ni kuzaba umukiranutsi utunganye nk'Imana, Because you left your side and you came to the side of uko God. wavuye mu ruhande rwawe bwite ujya mu ruhande So rw'Imana. I want to read the last verse in the book of Philippians. Reka nsome Colossians. ubuwe mu gitabo cy'Abakolosayi, Colossians chapter 1 verse 13. Abakolosayi 1:13. Yes. This verse says, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Haranditse ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima adukuramo atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Yes, this is the word of God. Iri ni ijambo ry'Imana. Are you still in the domain of darkness or you are in the domain of the kingdom of His Son? Ese uracyabarizwa mu bwami bw'umwijima cyangwa warimutse ujya mu bwami bw'umwana we? According to the judgment of God, you are no longer into darkness, but you are in the kingdom of His Son Jesus. Tugendeye ku rubanza Imana ica, ntabwo tukiri ab'umwijima ahubwo turi abo mu bwami bw'umwana w'Imana. For that reason, God calls you righteous, holy, and righteous as God is. Ngiyi impamvu Imana ikwita umukiranutsi kandi ikavuga ko wera utunganye nka Yo. So I hope we despise our thoughts and consider the word of God. Niringiye ko twasuzugura ibitekerezo byacu tukimika ijambo So ry'Imana. through this, the true joy from God will come and overwhelm our heart. Hamwe n'ibyo byishimo by'ukuri biva ku Mana bizaza bisusurutsa imitima yacu. So let's pray. Dusenge. Father, we thank you once again. Data, twongeye kugushimira. So we could see that your judgment is beyond our thoughts. Twabashe kubona ko urubanza rwawe ruruta ibitekerezo byacu. Sometimes we try to understand the word of God so that it can fit our thoughts. Rimwe na rimwe tugerageza kumva ijambo ry'Imana ngo turihuze n'imyumvire yacu. But Father, this cannot be and will not be. Ariko Data, ibi ntibishoboka, ntibyabaho, ntibizanabaho. So the wise people, they are those who despise their thoughts and receive the word of God, the judgment of God as it is. Ahubwo abanyabwenge ni abisuzugura, bagasuzugura ibyabo byose bakakira ijambo ry'Imana uko riri. So Lord, we thank you Nyagasani, turagushimiye. and we pray everything in the name of Ibi Jesus. byose tubisenza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Murakoze, Imana ibahe umugisha.